Miaka iguka urimi kauntĩ-inĩ ya Kajiado waya gukorwo woete mwerekera mweru thutha wa arĩmi na arĩithia gukorwo magikundio ũgĩ wa kwambatiria umithio wa mahiũ na magetha ma migunda. Katika hali ya kuipatia nguvu hiyo kilimo ambayo inaendelea hapa, tukasema katika program yetu ya KSAP ambayo ni ushirikiano ya county government, World Bank na wakulima ambayo ndio wanawakilisha proposal yao kupitia kwa serikali ya county. Tukalenga sehemu ya Rombo kwa sababu tunataka watu wengine waige kutoka kwenu. We have greatly emphasized on poultry and aquaculture and irrigation as alternative sources of livelihood to ensure that our people embrace climate smart agriculture. Ũũ nĩ thutha wa thirikari ya kauntĩ ĩno nyitanĩire na thirikari nene hamwe na honge cia andũ kĩũmbe gũkorwo mekĩrĩire kũgarũrĩra njĩra cia ũrĩmi na ũrĩithia mwena ũyũ, na arĩmi makoretwo makĩamũkĩra mathomo megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu na makaheo mbegũ njagĩrĩru cia mahiũ na mĩmera iria irehetwo na mwĩhoko wa kũgarũra ũthiũ wa gĩcigo gĩkĩ kĩrĩa kĩũĩkaine na ũrĩithia wa mahiũ. Katika unyunyizaji wa maji katika kilimo tunataka kutumia maji kidogo, lakini hiyo ifaulu ni lazima tutumie zanaa za kisasa on equipment. Na kwa hivyo wale wakulima ambaye leo wamepokea hizo irrigation instrument tunawapongeza na tunataka muboreshe hiyo, ndio wawekezaji ama wafadhili wakiona wamefanya vizuri, labda wale wengine ambaye wataomba wapewe. Arĩmi mwena wa Rombo nĩ waisha ikuhĩ kuunĩkana ng'ombe, mbũri, macini cia ũrĩmi na mbegũ cia kũhanda, mũbango ũrĩa wanjĩrĩirie na itanya rĩa gũkinyĩra arĩmi aingĩ ta ũrĩa kwahotekana. Na kwa hivyo leo tukikuja kusindua miradi ya kupatia wafugaji ng'ombe za nyama na ng'ombe ya maziwa, tukipatia wengine kuku kwa sababu tunajua pia hiyo ina improve food security, chakula kupatikana. Tunawapatia wengine instruments za irrigation ili kuhakikisha kwamba wao wanatoa chakula mashambani. Hiyo yote inalenga ile barabara ya kuinua jamii. We are really glad that as we complete the second phase of the micro projects of the Kenya Climate Smart Agriculture, all equipments and animals that were required to get to the farmers have been done. Kuma mũbango ũyũ wanjĩrĩrie, makĩria ma ikundi 40 cia arĩmi nĩ igunĩkĩte na gwĩtĩkĩra ũgarũrũku ũyũ na kũiyũkia njĩra njerũ cia kũgacĩrithia ũrĩmi mwena ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene.